O te toe whaawhelo i atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lole whalau walo maia, tala whawala Radio Samoa mo le nei tae au. Ua tau awi na umale pusa ono sa I o le minister o whemalanga I ngai le tuwai o na maua se tonu, I wa au lo o whemalanga I ei tangata wahiki. O le mata upule nei wa lewa na whaatalo sanga I tangata o lo ono nofo I wahiki, e au mai ai le wa aingo wa a whewa I le sami o lo o lātou wha o ngā ina le o lo pule ato atasi le fullers, I lalo le pule nga le Auckland Transport, o se whaatangana whaapitoa wa silia ma le se fulu tausanga, ma ua ye le talo sanga wa tatau na sui. Ua toe la ngā I le mai asawa tau o le fullers, o le a si I tau o whai ngā malanga leo le a fast wono tā la, I le alu ma le sau, sui ai mai le fast lua tā la o lo iai nei, tūsale ma le fast lau ma le tolu tā la I le masina. A o le fia I le toa tele, mai le fullers, o le si itanga mua le neo pāsese tālu mai le taimi ai e le isau le koviti, ma ua whai ai ono le taunga tā o le swau, o le inisi ua, maisi. I tala leiti o ni usila o lo o whaawau pēr tala noanga ma whiutana I ngai ave e sea mai ele malo si anga o lo o umi e fullers, e ma whai e ona ia pūle ato o tāsi au noa ma le sau I lalo whaamalumalunga le Auckland Transport. Ma a o alu nei whanotanga, ua whaaliere minister ia Michael Wood, lona le fia. Sau no Wood, ua lava lea, o le anga I loa le malo e whaia se swinga le lei mō tangata waihiki. Ma o tala noanga o lo whaia le vā o le Auckland Transport ma le pulenga le waka kotahi, o leo le afa atali ai, a mai a loa o le afa atonuina loa le council, e ave e sea mai le whaatangana whaapitoa I le opulea I le Auckland Transport va a whewa ai Devonport ma Waihiki. E tatau na wha au popo manu anga I taimi o la I le tina maitanga e ma whai o na tau au whai I lalo le tau I o whaalavlawe whaafuasei po o le ACC le Accident Compensation Scheme. O le tala sanga fola sia le mai le komiti filfili al palemene a o tala noa teu ngole tu la fono lo sa waile lisi o manuanga e mawhaiona mawai le fesoa soani mai le ACC. Mai le malo o se swinga a whai e tupu. O le a fesoa soani le vao le se fulu fitu wafe I le se fulu valu wafe tina I le tausanga. Ma o le a whaalua I le ACC le tu sama le 2.5 miliona I le tausanga e tasi. I tala noanga o whaia, ua una ia malo se il komiti wa ta ua le Education and Workforce Select Committee le whaalau tele o manuanga e mawhai o na o iai lea fesoa soani. A o langolango ai lai le toa tele o whaipule lo I totono lea komiti le swinga wha popo I le reporti e ese fo ile manato le Green Party la tau le olo o whaatalo sangaina. E tatau na tau umai manuanga mai lava le taimi ai ele I whanau le tina. Ua maua le tauna unga le leo malianga I le vau District Health Boards ma Allied Health Workers. O tangata whai ngā luenga nei le soifua malo loina e le oni fō mai po oni tausi soifua fōi. A o I lātou e fesoa soani leo te lengo le pito la au le matanga luenga. Ma e tu samal se fulu afe I lātou na te e le masina tāluai, ona o le fia I o lātou tatongi. I le mai ai o feutana inga na whaia atoa ai ma le toe ilo le ofo fōu mai pulenga District Health Boards. Na palo tai le silia ma le iwa sefulu valu paseno I lātou nei, e talia le ofo watu ina mai. Mai le sui o le uni, o le ofo faule nei o lo sawai ma le si itanga o tatongi e maua le taimi lava le nei, whaapeai ma suinga I ta ialau au nanga. Se fulu iwa ma sino o whaatala noa mai le nei mata upu, ma o lea whaato a maua se tali. E lea nga wa ale Family First o se charity, ma o le unga lea le whaamasinonga ma walunga. O le tausanga e lua afes fulutolo na sa waile whaai unga le Charities Registration Board, e le tatau na toianga wa ale Family First I lalo whaamalumalunga charities I totono New Zealand, ona e mafuli ana ngā luenga whai I polokiki. E ui na toi sui e le lua afes fulufai whaai unga le whaamasinonga o apili, mai le whaamasinonga ma walunga wa ia toi whaalea o ngā ina lea whaai unga. O le unga watu ina mai o le lea nga wa le Family First o lo o fua lea I le lea I o se benefiti o le community lautele mai ana au nanga. O se mata upo sa wai malfesili, be wha amata e wha awhewhea la I si charities ia I fo I o la taupu I tanga I whainga wha apolo kiki. Mai le wha amsinonga e lea a fia I fua le lautele le wha ai unga pau o lea. Ia manino le wha amoe ma fuai o na wha atu se charity. Ai mai le sui al pulengo lo wa aia charities I totono le atunuu, o se whaai unga wa mo o mia I le malo na toi tangatanga ai ia manino le wingo le wha moe o wha ala potopotonga nei o ta ua charities I lalo o le tū la fono. Matala muli,
Whaopopo miliona e whaalu e District Health Boards I masini e whaiai whaata se I whesoa soani le lisi o mi o tangata whaataritali. O le lua tau sango to lo pō ma le tau nu le tele o whaata o le whaapongai leo le toa telo I la tau o lo whaataritali ma I whaamau ngal soifua maloloina. Ua auta sele se fulu lima mai le lua se fulu o District Health Boards e whaalu le valu tesi ma le ono miliona e whaatau mai ai isi masini mo whaata. O DHBs o Wellingtone, manukau ma waite mata, pūlenga o lo tele ala tau tupe inivesi masini nei, ma o nei tupe o lo sau mele pakete o le lua anfe lua se fulu, le ana wha matu umai le lua se lau valu se fulu lua miliona e wha o ngai to tono o le tolu tausanga, I lalo tupe wha alu o le koviti. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei aso.